okuhereza ebyombeko ebi kwabakurirwe Robert Kanusu omuhezi wa RCC ya Mbarara City North kandi ogu yabajwekirwe wa Mbarara City South Moses Ariho yombekirwe miliyoni 85 n'ubundi burkweyongerayo okushakara ekyombeko kya Nyamitanga Primary School aho amabati gabire gakuzire kanso eshohwizeho miliyoni 32 Eria Ruti Muslim Primary School kansa kombekaho latrine kandi amazireho miliyoni 26 hamwe na classroom block 2 ahari Nyakanga Primary School ekimazireho miliyoni 96 kandi ebi byakasubwa bakama babyo yenda kusima contractor yenda kusima abazire administration na management ahabwo gukora cyo nicyo kwasika korerwa mu project eje bagize supervisinga classroom block eje neyo mutindo kandi nangwa neyo mutano unique in a way akugira ngo ine terazo abo kwenda kuyeho buremezo tugira na contractors na munonga gukora cement z'urwatagurukana n'ibindi ahari Nyakanga Primary School rero kushanga mu Rubugashe ward twashanga bakine kizubuke bina ibitarukumara ezumwe classes baganisibwemo kandi nabeji abamwe ni bashitama hantundu bare mwene ore tubire tucero kuva munonga konkate ni poranye no kwesima kureba mpati ni tonto abone bye binaveri na keje yibatore kamwe no umuhimbo gubatoreka nareba ngo bine cyanco kwisha kutongere sindi karasi so akaba hebya echa district nabwe kabere toilet mwene kandi atukutuje twajangwa akateke classrooms twateka classrooms ishataha mwene mazima ni classrooms atwazireba ni ko kuzireba atista abana bitu kanto abateramo n'entebe ensuring that learners and teachers live in a conducive environment where we can have good performance of students. We are so happy for the support from the government of Uganda. Ebyombeko ebyo nabimazireho miliyoni z'ukurenga 500 kandi cya Nyakahanga Primary School cyombekirwa ba Unified Engineering and Investments Limited. Omugandi nkomuringo gumo gukurwanisa oburwire bwa misho no kucendezo kujanjara kwendwara za misho abatura batandikira okutunga okuchebero kwa busha no kuragurwa misho okujanja boku obwa hati kutandikira hirwaro lya Rukunyu mu district ya Kamwenge kandi oku nikwiza kumarebero 5 bwe kurirwa Mbarara Referral Hospital amisho ganjaga mazira nago gwire buringwa kirena za ruharo tine nkakajiye njanja bamisho konkagumire garemire obuhona nigwija kwetororo marwariro gona gari harurengo rwa Health Center 3 na Health Center 4 kandi harimo kuchebera ndwara za misho zitari zimwe na zimwe kandi no kupima pressure hati ekindi nisimira abasaho bano rundikine na exercise eki bakwatanisize na district ya Kamwenge na Lions Club ya Kamwenge nuko kusanga ngo camp baziteire omarwaro gona agali mu Kamwenge district kandi abantu bingi chance rugo omutawuni noshanga bari kufuna obuhereza bari kubasa kuchebeza bari kubasa kubona onko mbyaro nikije kibakubi akugira ngo tuba kufuna obuherezo obwe oshanga batakura kakucumanya kurijira hari Dr. Twesi Jobadia omukugo mu byamisho nagira ngo bwa hati abarwire bamisho nibeyongera tushangire kurwo mu research ikorwa tushangire ngo abantu bingi ombyaro kuno bateganisibwa endwara za misho haza tushanga umwe n'umwe batakufuna buhereza bwo kumara nangashi kufuna abakubasa kubayambe bizibebyo noreba ubuherezo tubura common around wawo no yenda noza 44 Mbarara Kampala so abi muntu witu waburijo wa hansi watambura kugaza kiziba yiza kaha yayama abatura bari kurenga kaga na mwenda no base kujanjabwa indwara ya glaucoma habwa TVS and Adolf Ayireka na Anthony Twine